ام لبند داویه کنترلی یه هفبشن کو نها کاروان یکم یه کشبرن سرکانیه بند کنترل یکم یه داوی نظر از سوریا دموکراتیک و حکومت دمکی در باز دکن و بری خود دن سرکانیه البت افجی کیف خوشی کم مزن دل هر کسی ده به طایبت کشبرن سرکانیه کو دنابا 7 سالان دا وان گلک ایش و آزار دیتن بنرن اف عربه وانن هگر در فتح با امی عربه که بسکنینن و جوان رجی بپرسن کا او چد بیشن تشاوی سرسری متصاوب اون چاوانه والله سیاوت کم در سری کاری اون چاوات بینن درم باجاری خو ها ام مراد تا چی ایرو هزار بله گلک سپاس بله بله اف کوشبرك براسيد بجا كيف خوشيك مزن دلي ويدايا هلبت تشتي حف صالان دنابا حقواسا زحمتي داكو او بقرن جهوارن خو هلبت كيف خوشيك مزنه ايرو تدرس ريك عني تشد بيجا عم بشتي حفصة على 8 صالة كوشبري هستي ما قالك بلندا عم تشنا سريك عني اها كان سريك عني يا ميا عمي بقرنا ولا طيخوا سريك عني يا ميا يا ميا ويا ميا بله اف کوشبرك براسي پیاما ويد بكو پیاما هر کوشبركي جي سريكانيه بكو او دبيجن سريكانيه يا ميا وكس نكاربه جما بستينا اف گوتنا وي براسي ددما كو او بري خود د سريكانيه هلبت مورالكي دداوي شو تبدا دزانم كو اف جيل غوري پیمانا بستو نه چله كود نابرا هيزن سوريا ديمقراطيك حكومت دمكي دكو اف کاروان یکمه نزی 410 مالباتن کو جه کامپین کشوران جه پارزگاه حسکه بری خود دن سرکانیه محمد